Ebusia mesanso ema wakwaba edeba emergency Ghana TV eso. Enne ye story ayen saka ne se ye maame abepemu ewo fidie mu ha sei. Na na asem odi aba ne se bema one na tena for 15 good years etwi nedi. Na ne die no ye nim se bema no wahwe bema no se waye den na eche se bema no etwi nedi ye nim. Eni ntino ye nche so ye bekọ ni akohwe video no e di abaye ba na di bibia atoa so na make out say subscribe na like na fa comment so e ba comment section as ye chese no ye be ko na akohwe video no e di aba ni ye hu ne die no die hibia se wahwe be ma no ana se waye bibi e di ama be ma no e na chese be ma no etwi ne dia ye nko na the same be Mike na kasa yie mame why ya na wa bo modern ama ne so kakra mame ye frozen Pacha from Ajara. Ajara amane so na mentewe bubom kakra mame mentewe wanu so atu edu so kasa no asa de why gome edin mane so na mde kasa na mento nka sa na abacha bie wanu na kasa ne yetie wa fidie so mpacha anopede na de onam Pacha mi chetie fo nyina tie fo je so yetie o Pacha de ede me nam se be ma bi na atwi edi na me di na ba ase be ma bi atwi edi me pacha what you condemn anye izikura de no de aye o me pacha be ma no ohume wo kuma sa na o ka se o pe me o si me pe ana me si no kure o si me pe no kura ma mpini suye me be sa ne se o pe me o fili o pe me wo se ane ubusia fa o meji mi ati mo wo se ane eno kura e ko do ubusia nim so obia ji mitum ne papa kora de no won family agro na mse me ho kekanti no won family agro kora enti e ba sa na yetete ho na to ene ne papa ne benya case ni kodi police station papa no e be chi no me ko hot 3 days na papa ne be chi no na okoda romant 1 month menene nia bi wo de odi na chi ye wo ma na ni nia ne be ka se semi osika ohun ma membo anya sa ni nua no bekwa kodam afise ne papa say on kadam 40 years na papa ne na ne yire mu yetu na o mo fa no ase papa no pe o ma sam sa enti membo na ni nua no wo mbra fie ana me say yo na nam say odon city no me gitum ama ye keka ye ho a me ni nua no kora de bibia no onam kora na akronfo kora kokunu ato akune na sa case ninti misika kodim be 50 million be ma no kodam romat 1 month afida oba ya dan kanini anu kame bo me dan kasa wantua ama nini anu betu kwan ja me dan kame dine ko radio station be 3 ni nyina andi ambo ame ana hansu mitie mu ye pa na me se mame mfambe madam ebia mo beboa me pana me nsaka me sika Ajara usu shia be ma no we shana okuma se your friend is saying Eric Den amano Eric amano o shia no okuma se fan me pa chawo na me shia no yaji station na wo kwan no so kwan me pese me wo kwan a wo fa so ohun a wo se wo pe na wo kwan yaji station honum no na ene kura na ya nuan munki ba ku bebre wo yaji ntina unua ben a o ma ye kura ebusia fie kura wo hono o yaji wo ana se wabusuafo e wo yeji ntina me de ne me kwa komane na ko hu mi ohun di asem no kan wo kan say wo peso no twempena ana wo kan waresem chiro be waro me wo kan waresem ti mo twempena fie sen acho be sen e twempena 15 years mushia year ben 2010 ajara kenten wo kakra ma me 2010 ena mushia ena mo twempena edru year ben me fa ne se ma hu ne nim kora de 2023 yai na anu ye twam ya na se November we any 2 years yes ena etwa to awu no de ne si woni ne papa ntamu a wo che na wo na kotu yeska me pa cha papa no was see
wia ni koko akwakwatan eti koko na ne ba na wia no eni ti na papa ne se ode ne ba na ekwa akotum say 40 years na wo ko hu se wukunu no oda cells ho oh me wo ho na wo be chi no papa na e de police for ne ba papa chan me na dada me na wo be chi no nti wo di akire ko police station papa chan sika no ti asan Sikano me ne nuane de kan ji 5 million 500 cedis and no so de ye den se ono na no okoba san nti oje se ode ye den se o mu hinya wo ho no sika bibi wo ho no se o mbe bibi a na oji sika na akọ ana one ansa na odi sika no kora be kono na eye se o mu de ne be koro mai o mu de ne kotum 40 years no na o mu se malam bi abo area ha no nti yankọ ne yanko hu ebia papa no be ya ade ama papa no kuma ayere aba fom nanka ya yi case na aba fie eno kora ye ko ho no ye boka 5 million ana senka mu kochim wase na dwen nanka wajai case no amanaka ena mutu ya sen ho kora ye boka 5 million 500 tachan ono no Eric no kora ni nuane chi na kokko ma ye de ko malam no ho kora ko ye enso opie ba ye no ko ne nuane ko akokọ no ho pa nti ho no kora ne na ni nuane gina ne so se memi sika ni de obeji ama mensa na watu akokọ ne na ye hwan dia ono no Eric dia ena ni nuane ko chi akokọ ne se momfa nkọ ye nyankomade afi opie free cells ba ya oni ni nuane ko akokọ ni nuane de oni na ndi ye kora wa akokọ no ho kora ade ntia oni ne kun kora ama ho no kora sa ada ni police case bi akokọ na wono ni nuane ko akọchi ede kwa ye nyankomade dia boa ono no oda cells no oba ye no ni nuane e ko sa akokọ ne ho meka se die nti se onsuma no se onkofa akokọ no ni nuane so bisa ende se ajara nso da wonsuma no wo so ye nyina wonsuma ye nti utu apart from 500 cedis no 500 I have 500 1 million 10 million no 500 mienu kabo mo yesen 10 million 1000 enti 1000 na chi sen biem na sen chi ai 1000 na chi no ni nuane so esatu kwan ba adibia se wo se sofu bi wo honom ohon so ye boka 300 wo honom meba o koko na wase ne kan se ukunu na wia no na o ton a obenya be sen me kura mi nimu mpo wa misa na so ya na die ni wa misa ebi kura nanka sika mo sese no etimi tua ka no tena na mo boka won chenchenza no kurade na koko no kurade na me gidi se na nye koko na asamanko na ye den ya eno de mitimi kire fi se na ye kura ya ko fre ekrom hompanyifo nyinara sambelman ne nyina be papa na acha papa ne se da gese ne ba ne kodam 40 years etu na okunu no utimi bisa ne se apart from koko case a papa mi ye hu se enu ntu no wache no bibi san shetokro bi mu ana bisa no tama order prison ho no me kwa o memma memben no ne nkasa na opie ba ye sada na ye kwa koyini na opie ba ye ye bisa no so no so kire se enye no kure enye koko ni nti tan tiska no kan nyina bomu a san na utu ye de yi be man free prison scan nyina mikabom nyina ni na ye 50 then 50 cedis 50 million 5000 Ghana cedis now ye de adwuma mpacho na meton ade ojum o ton de ade na meton cabbage nti cabbage sika na oboaboa no eno kura do ene sai month no ye koji busia ana me de call no ho na sa case ni ko si ya na scan o koji busia we okrom junction na ye jibusia na mo je wo bank nti o je busia sen pacho 50 o je busia 5000 nka o de koye den se na me de kan me de ton me ne o de kan wadwuma no ho na de aton cabbage no afi o je busia no wie na de ko beli be ma wo police station ni na no dentia me jimi na asma da bi nya jimi bibi wo ho dentia se dentia abasa ne se okodam 40 years no na ye ya ode wa de pa bi kodam me bo ajara no ode wa de pa bi kodam enye ne sa me ankasa no aya na nipa ho ye me mobonti wa wotena se na u geji hu se de Eric otimi twiu sa te me bo a se otimi twiu kama
Oh, so bane be ma de nya den atenka be firi mu aba. There be obi wa oni atenka, ba obi a no atenka level wosro. No otimi choose ate. Me kura de me matenka ni soro sa. Ni soro anka Eric tena ho 15 years. Eric kura de mente asempo maame. Aden. Aso when you broken heart. Nya broken heart. When you broken heart because obo Eric din a. Na say why you bomb me? I say ora ho. Me 2 years kura ni a me hunu no kura me nkan na asam. E dey na see ya montemte 2 years ni. They see ya kura ni say me kokrom ho kura say me ko. Me sika no baby a me de na afa nyina wa amfa ama me no ebia me kokrokro na me de asam no kotuni ma me panyini wo ho no me de asam no kotuni nanim se ni tie nti won frɛ no na one ne nkasa yi efise me mpese me ne be hehe biem nti ma me ne frɛ no a wo sa aka ye bom afidie me so panyini ne so kasa na me ntimi nwusumiti ma kasa na me ne Eric Kofi nti me no Eric Kofi sa da na me ne Eric me da ho 3 days ko 4 days me ko ka sika no ho asama Eric ne me sa ene asa osan akoda wo chiu ho ne de wonu me dai o chiu sa te wonu me dai mpa chwan wonu me dai ono da kama nti e ba sa akranka wure ye fisika no me wure fisika no me sa wa chiu me sa ko no kura de me sa de enkra kura sa ko ahimfie wo ka kire ohene ne se ni me kani na sa kire ohene no esa frɛ committee chairman e ka kire no esa fa ni ma me no kura e bona amane ansa na me ko nti me ko kura ya ka kire se me papa yare me ko 3 days me yes me ba Eric good morning Eric good morning hello hi Eric Mbacholowa volume na wo wachi no na ti on wo phone ni mo why okay I see mon kan kire no say on lower volume na wo na chi no na ontie no wo phone ni mo ajara woni Eric tena 15 years na baba mu me pa sheba mbam mo woe me pa chode woni na anwo na mo say nyinsen me pa cho ani kentino ho ajara pa chan mo say dodo sen ba ko pe we are sure pa chan ade na ne be ma tena na wodo no na ne be nyinsen na be say nyinsen no me pa cho madam Eric mene ne nyama ye no o ka kire me say me nko say nyinsen no me kura me na ma ampene say me kwa ko say nyinsen no dienti no say nyinsen o ko to adro bre ono kura na e ko to adro bre me say me nom na nyinsen ne bra me di nyinsen to ho 1 month nti o de adro ne ba ye no sa wa hwi udi nyinsen ne to ho 1 month utim di nyinsen to ho sa say ajara utimi di nyinsen to ho me da adro no to ho 1 month me ka say nyinsen no mom na de to ho 1 month me ka sa etu di adro ne to ho 1 month okay ena ye den nti e ba sa no me twano afide me ntene nka me fra no kura me yere me ntene nka ono so mfle me nti madam eni ntina me no adro na me de say nyinsen what say nyinsen me nim ne busuafo bia that time na nyinsen ne bae na me nim ne busuafo ti fa na ni hia pa cha wo say he fa na ni hia ekodi empaso agoro me pa cha na wo ma ase ha ho na no na han dan ko fa dan wo ho no du na akọ ne nchen na se no ne ba ofie no ta ba onso ho pa cha wo shi ade no afọ wan ko kire na busua na sa tam na nyanche sa na di be sen fan se be 7 months na nyinsen ne bai okay nti akire ya nyinsen bai a o sei nyinsen no mo san tena etwen pena wo de ko na busua fo nchen o ho no kura nyinsen no kura me sai ye no kura na me mpene no so sei me ne be sa tena ho no kura ono na atata mia na wo frɛ ni nuam wo frɛ ni sister no wo mo pama chew ansa na ye san boom nya san ka me kura me se lala nya de amene obetimi atena bi hello Ericus Eric good morning hello mon check lines ni ye mame Eric good morning hello Eric ba choti menka neto gagasa wuni majara majara sa jaibu o se sai ajara jaibu mentio ajara to shaibu ajara to shaibu
Yeah. Ajara udi nyina no. Ajara fimi udi nyina no. Asa o te Eric din wadwa. Me enjoy na me shey una o de kan ho no so ase ekirese. Na nya udi no. Me din no wa empacho. Nti ade no ka shey bubu afu. Ajara ana shey bu na ni card so. Ni card so. Eni ID card so. Eric was saying. The card so. And I want a card so. Aye. Ajara dibe na all ID card so. Me pacha won card ehia no won. Da bi ni na ehia, dibe na all Ghana card so. Eno an e wo so. Oh, Ajara. De o ye de be mama ka se wani e den wo Eric so nti na ono wagya you. Mani nya din. Wani nya den nti ubisa na se den na me de aye wa woni mi gya. Ubisa Eric. Eric ba so gira so ma me why. Eric de me bisa no. Why bisa no? Na ne be ma tena 15 years. Mo twempena wako na busua fie ya wako na busua fie won ma oda ma de echen. Busua fie ho kra de me ne ko hon ma pese ye be ba o. Adendi ntia. Ni papa wuye kra ye koya ye ba me ne system musini nyina ne ka bom ekoye. Ne Monday no aye be ba ye nyina ye be ba fie no. Eric si agesa me ne nka hon ma ansana wo mo de kan ansana ya ba. Kinchina me furka kitiwe bi sa da no kran ko se obi ka Adendi nti no se o ma mo nko de se o twen. Me da mi nimu mpo me Eric me di Eric kan se na meti akran ka Eric e bia ka wonsi me pe Ade o hia na o te sen. Wa sai me kura poto Na o te sen. Ono anim obisa no kura. Baby wo na wo kan ti wo na o te sen. Me fine me kama E wo kwan ben so. O me hu sisi me ho so enye na mafo aye tantantan. Data na umu odu. Ah pa. Wo mafo no kura wo be yada. Sa nti dia na Eric so hu wo ho e ma ne se wo pe wafo no. Oh. Se oba de minim de minim de wa hu mo no me ho. Na Eric edo ko chie na busuafo no den na abusuafo ne kan. Abusuafo ne de wo man ka bibia ne sister ba ku pe de o zan me kan Eric ne ho a wo ya azafo mienu no. Ono ene o se memi e yarefo. Sesen. O se memi e yarefo. Ni sister ne kan sa. Eric a wo ko school a wo ko SS no wa be fa yarefo we na wone neti. Na de wo yo ofiri a wo yare. Ajara mi bisa o. Wo yo ofiri a wo yare. Me da mi gidi se men ya. Dienti na nti wo nim sa wo nyare nti dienti na Eric sister betimi aka se wo yo ofiri nti wo yare nti ase. Me ya se me phone no kora yera anka de on e kosi ni na me rekoti ye. Wo ye den. Me rekoti ni na agu me phone so. Asemo. O se me yarefo. Wallahi ada no kora mi sunye. Na o ka kire Eric said the sister e kan ni. Oh ma ka kire no. E na de na o ye. O se me boa. Enu anu no. O ka kire me se me boa. Afi be na yi ni free cells no. Bacho. Lawson FM. Unka yi no. Be how many years ni? Papa no 2017. Me fa na say 2018 na wo mo chi. Ne papa na o chi ni tum no papa na free m. Bacho. To obie na no ka che say ajara me ni wejai ana say den ni so mo ntem. Obie ma no nka nkyere but ni ye na o ne me ye no. Eric ofa mechi kofa ege bi de kobusuya panyin ho say onkoye ne ho ade ma no. Ana busuya fanyin ka kire ni say me the way age we ya mawo no. Me anya de amebo ge we echi akoye oba foforo ho ade ya ye den. Emma. Me matini na enso ma be sane hwe. Say wa ware ana say on ware. Me de ajara kanu kure wo bibia mu kire me wonim say Eric aware ana say on ware. Oba na tifie ho. Wa ware ana on ware. Pa che one oba na tiba. Sa oba no ni na hia pen. Me ne nshia da. Wone na kasada. Me ne na kasada. O kasa o kwan ben so. Me frɛ Eric na o peke na o ka kire me say me ma wo monda ma men ha na agene. Na abo be sen. Be 10:30. Anajo. Me pa che. Ba Eric and crowd say ono oba na te. O ka David. One crown so ko ware. David. Eric. Yes, madam. Dey na hu no ajara mu a e ma o say ne pe. Madam. Without say the dikai ajala on kind of phone so the di hu e ho. E wo kwan ben so. Ba kede bo a say France na me ye julu tabe. Ana me nya me call. So me pray. Me pray no. So say o kuma say. Na me say when e wrong lie. No ana sa frame me.
So I didn't know because I'm Macati phone. Can kura ya mubechu ewi akete wo se wan kan kura enyankopon obechu ewi akete kete it is boko on we imagine we it is boko on na so obi far online wari de kwa abrochiri ana wunnim ana wudi ani yokogali nintila na kata na udifu ka Africa ma se bai e ba do praso Moka said the bear say ansana ofro ka free kumasi aba praso. I'm not going to fuck about the job. Me who master refer imazigi o di biase. No wa bo me ho so ti sana be ye. Lawson FM. Na mba san be hu na me de ko fie. O ani te go buy. So ni onyim. Nem so fine. Odi to go kind. So yali go da be hospital. Utan se be buana. Atuma ne buta fo no hu. Fikiri na ba ko pe no nim se ko yin sen. Na ni be for yali no mu ye operation. Na mi that time no na mi ko se hwi mi ko se hwi no mo frɛ me na mi ma no pe be chiba no e ka che na ma chiba no so frɛ me na me se me dey mi ba no be hwɛ enti Eric wasam a wo kan ma memra mu kakra wo se ababa wai wo se wo hia wo ye station enye nokre eye phone call en wo frɛ ye wo me se ye na frɛ ne back time a ofro car e ba price ho no mo no wo no se nka wo mpɛ na enka no ne koda e manyin san ba mu na wo repu me wanga se me pɛ no di wan se ne pɛ phone so na e kata na o se o ba be sra me phone so no me pa cho o se ne pɛ o so mi o yire mi se mi ni yire na o so ni kunu e be za ni e be fada ya mi be tie wo ka papa he wo Eric no kasa wo phone so no o ka kire o se o yo free o ka kire me enti adan na wan kasa no ono kasa wo phone so ma hu se o yo free waje atum wo be du plus one mo de nada nyinsan aba wakwa se ne yaye no operation na ni sika be du ho a wantua sika no wasa gya na kwa akofo oba afoforo de entia madam e ba cho ni sika me di mi ho me wa dance fo enye ba ku enye ba ku aga ba ku aga me nka hwe wasa nyinsan bebre yes san dodo san o yi miensa nyinsan miensa ba cha ai adentia ni bo mi ba so fu bi amane ni ba so fu bi ni bo na amane mo ofra asha no no ka se ni ye be bia ni ho no o di bi ba na tem e me chi no o di na fe bi ba e ko amane e mi ba se onu so on fe biom na wan kasa wo hia Aisha woni ne hye mpenatwe ase no na oye oba a wo do na no aba otiri mu pose obeye ne ho ade ni bo try ti de le si ya muntamu ate madam the oil is open baba na only vanyen nsen mo ngo yingu na afenso no the guy say me be we no me ye adwuma ndimi be trekulum ndimi na me hwe me fa ne ma so ndimi e ya omla but we go chemu be say uchi me 15 years na wo ya me ho ade me sorry I still na me de wachi say bi ni a wo ka say online no me ma because baba yo ade na o say kire me kokremo na me say me so ndrebo no me kwa enye ba this time na den kremo ye what time e de kwa kremo me ga ya se me pa kwa Pentecost ndi me pa we no se me ni me si me fa nem ontro na wo ke kanu jai kana kura na Yakobon hu mo bon fa oboni nchi na sha e yan pasa wo se nyinsan miensa enye no kura da wo se sister me pa cho wo de ma me nkasa ta ma me ba wo ho no ma o ma me panyini ne ye mienu nyina akasa ya wo kan e bom no na me ka cha wo se menyem na me ka se me menyem na me ye fra me se me papa wu no wo fra me bisa me nyinsen ne ho asam eno na to so sen eno enya no kure information na me hwe na adwene na menyem wo pa fra wo sister Gladys na bisa no sada na me koda ho no no ne ba kito no na ekota pad bra me a me de boy se wati ono ena ekota pad bra me na me pampers ba na me de boy me do nyinsan ko na nyinsan so no kura so na me de nyinsan ko ya ye num nsuo ewo hu sana wo de asende me se me ko hospital na me fandidi me be sa wa asamo Eric obi sa yi ano o tieni ye na yi ano kasa kese no onte kasa kese kam na wo ka se me se me de nyinsan akofie no me papa na aka bebi na me ko ye no na ye num nsuo ewo
Sika sana wo dey asande me say me fan didi na me wa na me fan en hospital. Sana ya wo. Sana ya wo, Eric. Na nka wo pesa me fa me sika en hospital nya bibia na be fa akwala na kwa nya ne sa. Me say. E fa kwa e. Leba. Nyabotre. Sister Frempuma wo boa. Tie de wo kan na yi ano na wo pese menje wo de na wo kan ni. Bo no ne de wo ka de oboa ma menyi ni. Oba ye wo say meba wo say nyinsen 1. Wọ́n so ba allegation na wọ́n yẹ ne sẹ́ wọ́n sẹ́ miensa. Afẹ́ wọ́n gye atum sẹ́ nyabotre ajara. Wọ́n gye atum sẹ́ baako de o hyeda. De ne besi ama wo ne bema atena no abefre bema sẹ́ menyam so na wonyam. Na sẹ́ wo twa ne ntro. Sister from Puma. Twa ne ntro. Na agene city no ntina me ka kire me kasa ahwe sẹ́ enukura wodomi ana wondomi. Ntina de nyinsen so na hwe. Ti bia wodi ma me ofie ho no na nya easy. Eduru anadwokura me nda. Ade no ye odan. Obume. Obo sesen se one na konta no e kasa kura ono kura obefre kura ka no kura sen otimi bo ya obo he obo me pa obo he obo me baby ya wasum meti kura se meti kura no me ya masu we kasa kura menti madam wabu ejara da obo me madam ba cho me de ma se me face ba bu da na obi a wo hwe se de ne kala sitie nipa kokko na ne kala bete memremre wo bono no ya na wo yamu nhihye o obume enti ohon ko e bia se yinse ne okura e ho na yinse ne say obume ne mami ne sister fie ho na akwara no koto pampers denti na abo no meba denti na abo no me ba cho me ko adwuma ho me ko adwuma me tuma he dey ma onko adwuma no bi nti on trefi no nya diane e be meba no na oni fie wa sa atwa so sa e bia da ba betu no fie so no no ba ma se chase ku fro he dey e wo fie ho sana o discover my sister enti mi nifia ho o discover my sister no mi ni mo hwe enti mi nifia na ko da ye na wo sister no ye na mon ka musika bom na mon fa ma me why azafo mi Eric mi ti opa sana onu kwa ko mi ofia ba o twa ko da my sister ka enti mi nifia na ko da my sister ka enti mi bu mi bi ade mi ho ro ba na mi si men ko ma mi ho men ko ba bi atefie na mi mpese bia o meka bi a kire no ba ka kire me me pi no bi akoka bi a kire no ba ka kire me di trefie ndi o ba da no bi say o ko hin o so akoba bi a na kese we free en ka e chance ho no ye nem twa ba na bi twa de na ho no je ko makuta o bi po me mama fenti a wo twa me na o timi bo ma fenti nyina ni say adana me firi ho kura mansa ko ho biem no o bo me ama me Eric ni me na me ka kire o ma chinka se we kura me Eric ni we TV no Eric ni ono ha me de ko hospital sam Eric oba there under no circumstance ma kan se o mo se me Eric sisin kase no en fa woni there oba be ye o se yesu sisi kase ya da atete na o sisi kase ya atete anka ate ha da bi o be da atena se o sisi kase ya atete ha me sisi ne kase no o mo se ato afa ho sa no mo doctor ka pepa chon ai nti una ma na o sisi ni ye o ya o mo se aye den yanka o mo se sisi kase na ye den omo se ato afa ho kakra nti me hwese ono no sada no buru na oburu me opia me fenti o sisa nsi ogu mi so Eric ana okwoti ha ba woni ajara tena how many years ana oposa gu me sana me so 70 years 17 years didn't no anya ne ho ade na me ntena ho na nti me nko 20 years me ka se ba ko ye ne ho ade a ho wo se won tena no aniu nkwadan Hajara 20 years. Oso onya de kan kwa de no ma na mentere. O besa mentere no won di me nkodu 20 years won ye me ho ade. Eric say ote. Ase dey. Ka kire no ante. Me say dan ka wo besa mentere ho a na di mi anko pem 20 years. O ka kire me say o de wo ba enti no ma nya ho ade kura na en fa ho. He do ki kan kire me. Me say kan okre o na ya mu hu mo bo. Kan okre o. Kanokre wa woni se mi amiti ho sisi ano entro mi nim ye da wo kwa wo to no so be kanokra woni se mi nim to ta da dia e ko kremo no na mu ga se mu pra so de ga ti a e ho da be ko kremo no Eric we are Pentecost ni wonu so ye kremoni se wo hwe na se wuntimi nja o Pentecost enko kremo wonu so ntimi nja ne kremo ema Pentecost e na na esi kwan se muntembe ten na tena ne wa 17 ajara mutena sia 17 years
awo bre na chi ne sa te afi no wawu nyansa sese bia ware oba afoforo adentia Madam, Pacho, Oduka bi baku masi ahun. Odi mi siye. Ade no so aye dentia. O ba mi ko de busia fo. Ade. Mi de ni ko be busia fo. Ade nti no onfa won ko na busia fo. Ha? Ade nti na onfa won ko na busia fo. Madam Pacho mi ni. Ajara dentia. Oboa. Wo de ne ko che obusia da. Fo nyina ni me ma asa na wuye no wo bae. Me papa kura wu kura me wo ho me ba ha me besi ni ko sirem ko ye me papa ye wo fra me bisa me se abotira ti se ma sana na me do be chia no abusuon fo ma mu na mu nyina na ma sana wu ye no ba e wo yankopo se me yankopo se obetia wo kwa wo be nini agu ho ansa na wawu wo sa ba ma we se wo se me mpe kasanti de wo me no Yeah, madam. Time o papa chi wo tu mu a waka se mo ametua sika obemo adam 40 years no when the 2 years ka emi you free house ho We ba cho eh no asabe man. Se be ska no. assemblyman your friend is saying Mr. Nate. nti Mr. Nate ne 2 years sika no 2 years saying Which is 2017 to 2018 mo no. da bi sika na mi bisa ma mi say ye Ska no. o 2 years saying Ska na woka he wan kan ko re ajara ma mintie no o 2 years sika saying Ska dia mi refi. na ja se oba ye kura wantua ne back nti won kai Ba cho mi tia back. Me tia back man no. de me pesa me de to wanim ne se ajara waka mo ate da se watua 5,000 Ghana cedis ewo ho There be on kan kire wo da Baby, na madam Pacho. on fan to committee chairman anim e ma ne frɛ on fan to anim da Go ahead there be. ajara Minister asem na me no. Minister de da me ko jaro. wo mo hene kura hudie mu hene kura me da sam no ko tu nanim hwedie mu hina frɛ wo da wa no kura wa nko Go ahead na just papa frɛ me e ga asem bi te bi da. me ba hwedie mu hine wan frɛ wo da e fa asem we ho Me Pacho da just e frɛ na just papa. On frɛ me da de bi am hia no. On ga hwi se me e fa asha ho. asha wo hwedie mu hine number me pa cho me ni na obi ade asem ko tu nanim apɛ 5,000 wakodan ka ma de sesen ka unya ne number na nke ya frɛ na ni ya bisa na himfi onu obi ya number dabi ngusu tibie wa no kasa me pa cho de mon pɛhwedie mu ehine number na mon frɛ no emisa ne sa asem we say ababa we e case na beto because minim de o ka no crasha me pa cho ajara me pa cho minimo say wona wo ka no kra say Eric na ka no kra minim me ntwa wa no madam me pa cho sika no kura wo no o ka se wo pese odi nchini ani na sei no ayi ya friend say brana wo kari koko wo mukrom ho no ya friend say koko krachi no 50 million fani phone so 50 million fani phone so ansa na wo nua ba na o wo hudie mu ne ba ne kunu nu eno so ye 1,000 say 50 million plus 1,000 say 25 million ansa na wo nua kwame soja ni fi ho na ye kotena ho na nsuo ni sai me ne manyina no wo ere se wan ka no kura yakopon obeni agu wutiri so Afisem abre wo so wan ka no kura den ajara so wan ka no kura den obeni agu ni tirim se yakopon de oni gu wutiri ma o bre bo kura sai kura wi na kwa be na yakopon fa so ni gu obi tirim oh obe long time kura kwa be na o fa so se yakopon fu a wani agu wutiri na wa hu se yakopon ne da ajara wa hu se yakopon ne da wa hu se yakopon ne da hwedie mu ne hefa hwedie mu asem na wo kan no ade biase hudem new edubiase hwedie mu ehene na wo de asem ne koto nanim na ade to nanim ne de na ka kire o na ka chem se Eric ne kura friend no wamba Eric na nka so ombu obia wo honom Eric ombu obia wa ye no ho your friend saying poor or more bia it is 15 years ni nyina na one ne tena Eric Krampo de was 17 years I am fi dodo a motena twempena nyina no na ukọ na busua fi a wosom he o mu fie ne kakaraka che ha me soro amenkwa na mepra
me boa bisa no one te honom no ade ayonti de wa ya mesi yent o papa pema sampra ko pe se me fa no kobusia no kora na wonye me ho ade ma Eric na papa ne fa me nsi apart from aprade na na oye mesi ne ma papa no kora mesi ne ma mesi Eric ne ma o ma me kora me ko fi o kontu sisi ne ma sima no enti wan kasa nso no denti na bema no watena 15 years wanye ho ade still na atene nchen denti sister enna me kasa me nim kwan a wode me fa aso no ade oye wadru me nim kora me te won me ntim bema sisa o but Eric dia no me nim de enti a ushi Eric no afa mema dodo sen Eric me fa Eric bema ba ko pe na me fa no na de break you no me pa chon ono nko a ona ane ne wo ye no pa chon oba nya mfie sen me ba no ayiwe wanya 20 years oba nya 20 na wan kasa wo sen Lawson FM. me o sisa me o 40 years aka wanya no ma wanya 40 years wow na se wo 39 pa chon ntunya be 19 na awo ye se be ma ne de o hwe oba no me pa chon de enti a Eric de ado no ba ye no kra me no ni bi no Eric sister sabe ma no kra me ne tena ye me ne nyemo ya no kra wanji hinsen no nti wan sha kra ne da asam kra be di Rex police station ha akwaduru court ni na wan sha kra no ojane jami nti oba we single mother wanya sika 5000 cedis osime sa ne be ma ho denti a enna me kano woni Eric te no obo akohoma oh me ko honum kwa de onu na ma misika na mde akodu jaba okwa otimi ma ba esen se ohoja na omundi ni Friday kasa kesi gu ade ni mama Friday na me ya omundi ohoja no nti me ko hon kwa de a e na me kasa otimi ma osen o mama otima na 300 mama 400 o si de me pe bia a medi bia no me nkototo nti se ofri ni nchen so me free ni nchen na me ba fia o mama misika kra na mde ashem na se na Eric show me ba chon no show kama Eric de na o pema sam me de minti na say de o aye ni ntimi gu na ni ma ase Eric Yes, madam. se wa worry Madam, see, me ni obi kasa awale, me obi ka awale wa 70. Adentina wan worry ababa we ya obi foforo na ne kasa. Madam, me pa jozo di kasa mo ti se o ti me pa kwa se, o fa do kire me buza fo do je mi ho ade ma me. Hello. Me too pa. Ona di kasa mo no. O so se me pa da se me pa kwa ka se anka o fa do kire de buza fo do je mi ho ade ma me. I don't know I'm preso. Bisano. I don't know What's it me man to Casani? Me say, I didn't know back say. The Kumu what Yasia, what the amount. Oh, but we don't have the amount. I didn't know back at all. Tell me, I think I'm at was it. Tell me, tell me now, Papa can say. Me unko Jilex nembra na o me ho ade no aduru he adu da be na o papa na nkasa chi wo se kodam 40 years no me bi sa wasam o ma no ni me papa bisa me pe o na me say ai no so be ho ade ame ndi na me say ndi no be kasa na me say yo no o ka chi o no e chi no bisa say o di late na me me say da bi enye no kure papa ne ka say me unko Jilex nembra no anche bia na wono ankasa sa chi unu se wajun bone na mana papa na chi wako ajara ne be ma ya tena years ne papa kura ka bibia kire o se wono abaye ho ade e de ama ne ba no ade no ankwa je lesi na ama no ana Eric na wo mpe no oh e de na wa Eric ho ana ade ni siesie wo mama mfo hu sa wo mpena no Eric me mfani sie ye oba kuma se ana mama mfo hu sa wo mpena no oh pa omunim pa ebesi na kura ma fo besa na ase wo menche Eric eno nim pepa the fact to say nisika ababedi wo nchen asema wo kan woni na twempena wo according to you wo say 17 years according to ono wo say 15 years nti mefa wo be ma no de 17 years ne na mefa 17 years ane ne tena ye emu abortion na hodo waja ne kwa akofo oba afoforo akware na wan kasum sika o
sika ababedi unchen 5,000 cedis eno no so waje etimi pa cho daben ena utie sika ne dia ma no na bisa na se mani nya no nya mtoto ano mami ntie o madam ipa cho e ba zero sika 5,000 bedi mi o so papa chill so do kwa akotum 40 years o papa so wawiya ne koko enti odo kotum eno ono ne eyi bie 500 Ghana ode kwaduro so 500 ode ko sofo ho de omu chinchin ya ni sika omu tie nyina wo kabo mu a 5,000 Ghana cedis o jenade na madam mi pa cho bisa na mi ni amuti ase o ko yesa de no ga nchiro mo sai odo ono na te wo be ma wo no twempena de sa wo kwa akwadam a yese atepa be kwa wan ne wo de na atepa pa bi kwa akwhye prison ti eso oba wo si aboso edi wachi nya bibia na oba beka kire be ma busua enye bibia na abeka ena me nyi se mompena no muntamu ante a mujan a enka ajara baji sika we nti bi sasa de no wan kan kire obusuafo ase kire no ase kire no nti ka oboye no da be na de ni sika ema no masabo kama na kan ho nye 50 million na meje no ma boka sa no adibia se me ko your friends station we no mo ka chem se me nko no adibia se na wo me ma wo mo ko chere ajara na se bibisa o se e kasen no de o so ma me kwan 50 na se fufuro bi she baabi me Eric na ase me kasa ono an kasa nim se me se wanya broken heart asi me nya broken heart wanya broken heart baabi me pa cho me broken heart say ya na tie unya broken heart e du baabi a untimi kasa me boka o police station ho na o kasa sisi ade masa boka e ko 40 million kura nti o de kan wa na ye say sisi o sa di interest be kan ho ya ba no so won kan kire no interest say interest no ono a wo sisi ono no ka kire me say ekrom ho wo bobo sia 1 million a iya obetia 1 million into 160 sans kana from begum nti say 9,000 ye fa ne say 100% interest me boa nti abe 18,000 sanity ajara min check me sanity min check die dabi asa utimi check wo na abedan ka nti say 9,000 me no kabo mo ye say 9 plus 9 ye say ebe 8,000 say ebe bursa o kagu ade ni ma me ba ebe bursa me je hu interest ni interest o asemo me je hu interest sika wo beka e na me dan ho ka ma ba se sika wa e me se ekrom ho no one ni nua ba no kora ka chem se ekrom ho kora no se wo ji 1 million afiwe iya na ebe ba no obetu ya 2 million nti se wo de no 50 million a 50 million se aye 90 million obetu ya 200 Iska no kwa wati mi tie nwie. Tebe sen. Ebe bebre kura. Sika no be sen ajara. Asemo. Eric. Nyasem. Ose nyasem. Asemo. Eric jina so ye na tie usika ne ye calculate ama. Ya bebre. Obetu ya be sen. Se 8 years ni ya nyesika kitoa. Ebedu 10 billion. Ebedu 4 billion kura. 4 billion. 4 billion ma ti so ama ni to ombetia. Nti what so o de amano 4 billion to 4 sikanso ye 400 million eno ano no asa nti abe 4.4 billion eno ano no asa kura ti kabom Eric ti o kabom na ka kire no aye 4.400 million ti ka kire no nti brawa ye twa wa ha betia da bi ka ni nyina bom na to ne nkra se e ka wodi uni e ka wodi mi no obetia 4 billion 400 million why 400 million ni dey mi sumsika me no won chi but interest na e was no e na wo betia 4 billion me was the grad ma o me wa dance for ho baby asika no e fa eyi mabo mo nya kono wo mo wo ho kisa wo pa mbeti ma sisa wo mo nyina ba ha sei why wo mo wo ho ko crash wo ho ba pa mo ho kele bu ko kele bi no ajara ma yenti Eric ko si duabo bi aye den o frebe abo dua ono kura na abo mi dua duabo nyina wo mu wo kura na wa abo mi dua obodua da ben mi pa cho ko pese na o tumi zakra obodua sasen o say ni ko busum ni antua enkumi ni over me ni na o Jordan no na ase denti na obodua na me pese mi hu mi pa cho o say mi de ka say ah me do ka say ndi o femi na me de phone ama madam bi so charge mame ndi madam so first out of 5 no
afro oba afro shabi no ma no kra mamo say mo friend mi sa no o madam no ade tie ko mi madam say Erigos obi afro o say ni pa no na o kumase no abodua na mo say obeku mi kunu obi sa no eno chi azada na o sa friend na me peke mo say ai ni krom nsio enkumi ni onkumi ni krom nsio Eric kuni bibi owo waka ni bre obey woni na tena 17 years wanya ne ho ade abortion ahodo wakoshi oba afoforo sesie ya se ye ne me ne kan waresem na ni bebre abodua ba me suso dua boso enti se kan wo de no utua ni sika ma no na ka sam de na sam ko madam mi pa cha me ne ka o acha no me ne ka Eric wo be we kete bro hu ti da me ya se ka me ma no sika no bi wo ka tira mi se wo wonni me ka tama wo Eric se want yes kana 40 years no wo be ko agoke dem na saga no so ba be yiwo tama me no wo be ko na se ma de echi no na saga no wo he na ahena no wo me ka tira ni se the way amasa di na chi enne o na di papa na adi o tifuwa o ma me fisa papa ni wuye Eric ma mo wasi se me fandi koko Eric na wo problem Eric wo se ajara de wo tete ajara ma wo enfa wo kire ye ajara wo se ajara de wo tete ade wo ye yafo ana madam me ni de o de betite David bibi sa wo ye yarefo me ye yarefo wo jina na so pa madam me so wa me we edu akra do wa wo ye kama wo ye kama pa manu ka hu me no mo ya da me e ma ne ye den manu hu me no mo ya da me dinti na ma ne ya da o se me we fe nyo na ada TV so yi me wo na ada TV so yi o na so ye kama nti manu wa ne eteta wo ho se wo wan fa ba jo se me we fuom me afri me fi so ba fuom wo wa fuom wo fan se manu ye wo se me fa da bi ko kwa se kuro ni wodin okay kuro ni wodin ana kuro ni afa ni ko kwa ase da bi kuro be so na wo me wa akwa so hwidiem ho a mate hwidiem ha ya de ekwan ne nwa Eric wo pe wasumdwe a nyame ya adoma wo chena ye behia wo Lawson TV because case ye nya hanko na aba wo ba ya semo kana semi wo so wa stations miensa nyame ya adoma wo chena ye behia wo Lawson ha na ya tena se na ya kan sam no ama somdwe aba ti da be na betimi aba ejuma mi ye die si ade e be na ojuka mi enti da be e na betimi aba ye wo bre pa me wadaje o meti se class 1 teacher no da banya ho no me frɛ mo enduru na otumi no me ba producer no be kasa na mo she date na wo de aba be she ajara wo ba pe calculator bra why calculator calculator de ade sisika no madam me ni asem me test ke ba ko tema court no because na ko test ke ama court na ade ko use ade case bi wo court na case ya wo court e wo de bi ase court be ya ho na de court ajara na no de court ajara the case ya court na me pese me kan wo ka se me tie wo the case na court se na me kan se me de asam no ko Silver FM no ana wo ka shira me se me fa asam no ko baby awote no sisi a wo mo Dabi me ba yes or no the case no akọ court ana me ba chon court asem ye nka bi koto aso court why contempt be chi wan kan no kan kire se case no de akọ court nya bo tretie me wan kan kire ye so court asem ye ni court nani mu kan ti se we di kan de akoma court de a Eric me da se pa se we yi we ato mama me se we di case na akọ court de ajara kwane koto aso wo honom na empanifo ni mu de why court nyanji miska madam court nyanji na Eric court na makrata oboa ajara mani no Dabi me barek court makrata Dabi na so mo fansa makrata bi amra ode ani obi amfra court ba cho omo frame omo say odi atum dubai no omo frame na me watati mai na me obo mi na e ko de class ni kan bia ho mate no me o dia mate ti Eric ye beto aso akire o why okay me da se ye fro so je ye so ajara me ento aso akire o ba wan ka court asem why court asem me frame poma otwa bitikura me nka bi because me je Ghana mra
ene Ghana nhyehyɛ ye di ti sɛ wo ba ha be ka wasɛm na de court asɛm ewo mu etete na de sie na ho ba asɛm a ɛyɛ wo nko a no kura de man fancy me ba ɛyɛ wo nko a why it is sorry pie na ye wie ebeto so ho why usika ne de ajara ye be hwa mansa aka ye ma sika ne nya oka wo se yese tena se o ma mi hu sika no me san tie last amount na ye nko sika no se yese kabo ma me wo se yese Nina. Sika ni nyina sum sika ne ne ka ni nyina 4.4 billion amije 4 points Can 4 billion but me sum sika ni 400 million amije to kabo mo esen 4.400 million mate Ebusia me sanso bibia kwaba ba emergency Ghana TV eso me do bibia se oje be ma yekohwe video ne ebaye Didi say yetie ye maame nsem no na mpnatwe wetimi atena 15 good years ebi wo papa 15 good years emu abortion wetimi ne be ma atena for 15 good years uni be ye chi be ma ne kotum wa obi bia na oba na asem ba akopɛ na pese me kache like ne hu ye me hu Utimi ma ye uku ne papa etu uku kotum na opese mu kwatim wa ase ube ma adwen na adwen sisa wo uku no ho na wa o ma chi na atumu no utimi kwatim wa ase ube ma adwen efi ho e ma ni nua ba no so etwedi because munie mu ko malam ho tu mu san so ko sofo so mu kwatim wa ase ube ma na adwen ni nia nkosi ba bia to me dem hu ne say ti na omo chi be ma ne tumu ne de ntro na ni nua ba ne pese omo ya na omo nye sika fi oba ne nchen eni ti na be me say omo yesa na oba no so wanye smart wetimi ne be mat na 15 years uni wan wale na mema no so unim say try bi untimi ni nipa na entina unim say oyenkremuni unim say untimi ne entina I didn't think in the first place, that's wasting a time. I didn't think that's wasting a time. No case or wasting the time because when him say won't mean to ban be Muslim near. Forget no. Now so now baby. But when he say oh my men entina, I feel they could be no no catch us say to ban be yenkremuni na feel na say na me papa ye den na me papa di ade entina me call ese me call see me papa name wo Pentecost. That be Asha se na onim se wuntimi enko ho no ma me ha ho mfa nipa no ensha se no bans wetimi atena ho be me odo onim na busuafo ma no so de ye dwebo oba ma no nya akochie busuafo pe hu ni se ya wale o ntimi njame nkofo oba afofo hwe tena ho mu de tina be ma no nya de ukochie busuafo kim we kire se ebusuafo agimi atu wenti na obe wale me kiane ke obe wale na weja wesi wa akwakofo oba afofo ebe won wa say wa odi wa akwako kire ebusuafo no for that 15 years na atena na wa akwako odi wa akwako kire ebusuafo obe hye oba 3 months obe ye oba no ho ade de na akọ kire ebusuafo enti ya afina ye sisu no be ma de ukọ kire ebusuafo menye wa adwen say ono obetena dabida manu ye ohun ade anse na wagie di se oh be ma idem ne netina na odu ko chi ebusuafo enya wale o odu ko chi ebusuafo betimi apɛ wasem se den obetimi awale obi obetimi hye obi 2 days ya obesanso disani pa na kotia oma plan awale that moment na wote ho wa wote wo 15 years yes ne de yen fa nka hwe sisi a opeska ipatasika sika kwa obokra no 4.500 million se billion o wanwa inti manu yesre so on be mate no do ko tie busiafo meye wadwen se awale no obetimi afa wati anytime nti aye maami one be me yatina 15 years we bu ni kwase ade nanso wasanso akoye den
akofo oba fofo a oba no oba be ye no ho adi o mo plan awale nti wo na ono watena 15 years na emu we yi nyinsa egu ba wentimi ne wanye den ahihia awale wa agene se ebusua ni minti no o ebusua ni minti die endi enhye da ha agensa hwe ebusua na kasa so betimi kwa plan se be ma no kwa wale fofo nti wonim se obehye bibia se na wontimi wi a me ha ho nhya ase manu ya afi na yesi so no ena me ne be me yi date 2 years 3 years o de me akwache busuafo nti o ma me ntu ma adwem ye den ko be wale me when e gas asem no chill enye no kre be ma betimi na watena 50 good years no ni oba afofo akosha wale just a man nti yemfa we entu ye hofo yemfa we yemfa ye maami asem yentu ye hofo be ma na twine didie but ye maami no nso one unim se woni be ma na sharp abonase 5 years impo anke ye 15 years be ma no kwase 17 years onye onwa ade uni one ne nwo ye ba oni na yi ni nsen egu ti yemfa we entu ye hofo yemfa ye maami asem entu ye hofo pa yemfa entu ye hofo ebusia aha ena edi bibia ebesi me de me maami asem ato me hofo nso ato me hofo na me ka o se aha egusua emergency Ghana TV subscribe na like na fa comment nso eba comment section na as ebesanso ehia biom medi ameje so ane keche mami esi enesen uhia me okrom na ofemi ohimalizia mejios. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.